宇宙，把烦恼都抛在脑后，不用回头，没有关系，你可以慢点走。不需要任何人告诉你怎么做，偶尔学习一下能有什么错？就当个云朵，随风飘啊飘啊飘，看看脚底的景色，听着月亮也在为我唱着歌，和它跳舞的星空，请求跟我一起走到向坡，跟我一起走走走，别催我了，我早已经受够够，想快就快，累了我就 slow slow slow，别叫我怎么做，我自己不躲，把规矩打破，绝对的把握。当我看到阳光在我的后背洒落，才发现脑子里的焦虑都是假的，没错都是假的。Everybody 跟我一起走，走，yeah，走，不用回头，没有关系，你可以慢点走，走，yeah，走，Yo， 深呼吸，把状态全部唤醒，睁开眼，周围的景色看清，享受此刻，步伐不用赶紧，才知道生活原来真的可以暂停，迈下你的脚步，不用再焦急，想要的自己会找到你，真正的意义存在于你的脚底，去拥抱世界，世界也会拥抱你，他们都不懂你，你看到过的风景，你脑袋里的憧憬，你内心里的空寂，只要你有了勇气，听他们说的容易，你才是你的终点，不只是他们的兄弟，继续往下走吧，无所谓，慢一点慢一点，别留恋过去，最多就看一眼看一眼，靠你自己往成功梦魇翻一眼翻一眼，别管哪一天来的会稍晚一些，一个脚印慢悠悠，跟着节奏陪伴我度过整个宇宙，把烦恼都抛在脑后，不用回头，没有关系，你可以慢点走，走，yeah，走，不用回头，没有关系，你可以慢点走，走，yeah，走，慢慢的走，花香填满了空气，怎么不算个声音？没有的错，不管他们怎么说。不用回头，没有关系，你可以慢点走，走，yeah，走，不用回头，没有关系，你可以慢点走，走，yeah，走。
第一次要和中亚音乐家合作的时候，我是觉得非常非常忐忑。我对于中亚音乐特别好奇，但是从来都没有能够真正站在同一个舞台上碰撞。У нас не было дуэтов из Китая. У нас были дуэты с другими с исполнителями других стран. Но вот из Китая у нас пока еще не было дуэта, и я очень рад, потому что Китай очень певучая страна, очень творческая страна, очень музыкальная страна. 其实，在此之前，我是没有太了解这个国家，然后也没有太了解关于他们乐队，所以其实我对于这个环境，无论是语言，或者是说一整个地方，我自己都感到非常陌生。我对这次合作充满了期待。但是我更担心的是，在合作的时候，我们会不会听不懂对方的音乐语言？就是到时候会不会需要更多的一个肢体翻译，然后才能 get 到对方在说什么，想要表达什么Sensi la nida, paiko mai, kaita, kaiko. As the singer. 不过这种未知好像挺迷人，就像两种陌生的颜料要一起画出一幅从来没有出现过的画。希望我们最后能够找到那个共同的频率，哪怕只是通过一个眼神或者是一个即兴的哼唱。雪纷飞不停落下，却不知我心中牵挂。纷飞雨雪不停落下，咫尺天涯，为我捎来他的回答。纷飞雨雪不停落下，咫尺天涯，为我捎来他的回答。Yomg'ir aytgin sen menga, nega xayolim faqat unga, nega o'ylayman faqat uni, meni yolg'iz sevgimni. Nega o'ylayman faqat uni, meni yolg'iz sevgimni. Eslab seni qiynalar qalbim meni o'ylab, seni yuragimda qayg'u aytgin menga, sevasanmi sen meni, aytgin menga, aytgin sevgilim, aytgin menga, aytgin sevgilim.曾经约定的字句，我仍会不顾一切奔向你，我依然爱着你，我仍不顾一切奔向你，我仍会不顾一切奔向你，我依然爱着你，我仍不顾
一切奔向你。Senin yüreğimde kaybol Aytkenin gel Sevasan bu senimi Aytkenin gel Aytken sevgiler Aytkenin gel Aytken sevgiler Aytkenin gel Aytken sevgiler掀起了你的盖头来，让我看你的眉毛，让我看你的眉毛，你的眉毛细又长啊，好像那蜀山的弯月亮。你的眉毛细又长啊，好像那蜀山的弯月亮。Başını kara değdiler Yana ukem yar yar Kara kaş ukem yar yar Korsat başını men bir koray Canım ukecan yar yar Korsat başını men bir koray Canım ukecan yar yar掀起了你的盖头来，让我来看看你的脸，让我来看看你的脸，你的脸儿红又圆啊，好像那苹果到秋天。你的脸儿红又圆啊，好像那苹果到秋天。Başını kara değdiler Ah bu canım yar yar Ah bu canım yar yar Korsat başını men bir koray Canım canım yar yar Korsat başını men bir koray Canım canım yar yar起了你的盖头了，让我来看看你的眼，让我来看看你的眼，你的眼睛明又亮啊，好像那秋波一般样。你的眼睛明又亮啊，好像那秋波一般样。掀起了你的盖头来，让我来看看你的眼，让我来看看你的眼，你的眼睛明又亮啊，好像那秋波一般样。你的眼睛明又亮啊，好像那秋波一般样。 Başını kara değdiler Ah bu canım yar yar Ah bu canım yar yar Korsat başını men bir koray Canım canım yar yar Korsat başını men bir koray Canım canım yar yar他是王清民，西安秦腔板胡手工制作技艺的非遗传承人。我12岁开始跟我父亲学习制作板胡，到现在72岁，做了60年。板胡是随着梆子戏的兴起，在中国北方发展起来的重要戏曲伴奏与独奏乐器。
在距西安3000公里外，卓拉吾什图尔多库洛夫正在打磨着一块木头。几天后，它将成为一把库布兹。作为哈萨克斯坦最重要的传统乐器之一，库布兹独特的共鸣箱所发出的声音，好似草原上野马的悲鸣。有趣的是，做了上千把板胡的非遗传承人自己并不会拉板胡。好像约好了似的，几千公里外的乐器大师也不会演奏库布兹。全世界都是一样的。过去有一句话嘛，百事通，百事松。我在一本乐器书里看到一种乐器叫库布斯，超过1000年历史了。我想有机会去看看，听听它到底是什么音。2025年冬天，王清明受到了一个文化活动的邀请，来到了哈萨克斯坦。与王清明同行的演奏家李书涵，一曲秦腔牌子曲，是板胡嘹亮的声音第一次出现在库尔曼哈兹哈萨克民族乐器乐团的舞台上。өзінің бір интонациясы бар, өзінің бір колориті бар. Түсінесің ғой, да? Сол өзіне тартады. 两位演奏家饶有兴致地拿起对方的乐器。在哈萨克民族乐团的帮忙搭线下，王清明收到了库布兹制作者图尔杜库洛夫会面的邀请。这个是公马吧？啊，一样。很纯粹，能发出那种悲凉的声音，可能和这个民族有关系。 қазақтың өзі жаңағыдай мұңлы сондай не ғой өзі。 两位老手艺人还一块儿修复了因为旅途颠簸出现了点小问题的板胡。这是我做的，手工做的，送你一把。哇，артық емес пе слишком？ 非常感谢，来拥抱一下。 маған жаңағыдай кішкентай бола тұра сондай анау жүрек тербететін сондай бір әдемі сызылған бұлар енді ыспал аспап болып тұр ғой содан кейін біздер түсінуге жақын бізге біздің жүрекке жақын ыспал аспаптарымыз. 从哈萨克斯坦回来以后，我一直在想，我们两个老头，一个在西安，一个在阿拉木图，一辈子做着不同的琴。我本来想看一下库布斯，结果最后我们两个老头头碰头的修了一把板胡。相隔3000公里，语言不通的两位老人在各自的行当里却映射出诸多相似的轮廓。他们制作的乐器藏着各自民族呼吸的节拍。 他们看似孤独又重复的工作，却是对传统文化默默的守护。当琴弦微颤，余音回荡，
奏出的正是这样一曲《丝路双弦》。车站见过我许多个凌晨，黄标选中过无数个梦境，一条暗流向我询问，成熟是否合乎标准。轨道也许通向平稳，狂野的风从不生根，没有那座灯塔必须朝拜，一行才能遇见未知山海，不必与飓风蒸汽帆，不怕独行遇不到春天，谁都不是谁的命运，我是轻舟过万重山，潮汐理解越远越缺，朝路盼是值得遇见，爱这个我不论跑还是卷子，爱就是勇敢，飞鸟不幸语言落点，一路河流一路是岸，种一棵树不必追问，早晚都成为风帆，潮汐理解越远越缺，朝路盼是值得遇见，爱这个我不论跑还是卷子，爱就是勇敢，相信相约相有限无限，我是轻舟过万重山。Здравствуйте, меня зовут Фатима Саидова, я телеведущая из Таджикистана. Я рада приветствовать вас от имени наших зрителей и друзей. Дорогие друзья из Китая, поздравляем вас с праздником весны. Сейчас я нахожусь в Таджикистане в одном из знаковых культурных пространств нашей страны. В дни наступления традиционного китайского праздника мы искренне рады передать вам наши теплые пожелания. Пусть Новый год принесет вам много радости, гармонии и благополучия. Также мы подготовили для вас небольшой праздничный подарок. Приглашаем вас вместе с нами почувствовать атмосферу праздничного момента.
Sen şeyle ovadın, yüreğimde yer edin. Ben sana karışarım ay 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 ay. Sen şeyle ovadın, yüreğimde yer edin. Ben sana karışarım ay 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 ay. Sen bilen mi? Yine duşuşarız sen bilen mi? Yine vuruşarız sen bilen mi? Yine duşuşarız sen bilen mi? Vuruşarız.
жonu жеңген кыргыз элдин урпактарыбыз. Азгырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметтин өңүндөй, берекелүү жерим Кыргызстаным, ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим,
亲爱的读者朋友们，闭馆时间到了，请您在离开时将座椅归位，自觉做到人走桌轻。祝各位晚安。
oylandı kesüget benim oylamga giron senin oylandı kesüget benim oylamga giron sana köygen bu yürek kanda kılsa giron sana köygen bu yürek kanda kılsa giron oynanem külgenem gül buraydı söygenem壁画中的浮光掠影，故事里的热望深情。这条路是来路也是前路，这条路有落下也有心情。跋涉丈量新的山川，唱歌口向远方新鲜。这条路有风沙也有砾泉，这条路是回响也是许愿。那些永恒的过客何来着？那些未知的离别和探索，那些赞美纪念，那些记忆传说，那些心相交，那些手相握。黄河远上白云间，一边独唱万人山，借给丝路的歌一唱就唱了千年。青海长与安雪山，独唱遥望玉门关，寄望春天的心给牵。
山川，唱歌口向远方亲切。这条路有风沙也有离泉，这条路是回响也是许愿。黄河远上满云间，一边孤唱万人山，借给丝路的歌一唱就唱了千年。青海长云安雪山，古城遥望玉门关，对给春天的心，给现在也给明天。相知相盼，如春如愿，长似长。